Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Soma Rwanda TV, ikiganiro nimenya byinshi ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Ngira ngo maje kumenyera ko buri munsi ngenda mbagezaho amakuru atandukanye. Ikiganiro nimenya byinshi, uyu munsi tugiye kumenya Thomas Sankara. Ntabwo rero gusa ndaza kubagezaho n'abandi bagiye bapfira mu magereza, bagafungwa, abandi bakarengana ndetse bikarangira baburiyemo ubuzima bwabo. Sankara ni muntu ki? Ese Sankara yaje gufatwa ate? Sankara yavukiye he? Sankara byaje kugenda bite kugira ngo ajye muri politike? Ese byagenze gute kugira ngo abe yayivamo nabi? Nukwiye gucikwa, kora subscribe kuri Soma Rwanda TV hamwe na Steven Rwanda. Niba ukunda Steven Rwanda, iki nicyo gihe cyo gutangira ukamenya amakuru y'abanyapolitike bagiye bagwa mu magereza. Reka dutangire. Thomas Sankara. Thomas Sankara uyu ni umugabo udasanzwe, ni intwari ya Afurika, ni umugabo mu by'ukuri ukwiye kumenya niba uri umunyafurika. Ushobora kuba ukeka ko abanyafurika nta mateka bafite, ariko abanyafurika bafite amateka ahambaye cyane ukwiye kumenya. Uyu ni umugabo wavutse ku itariki 21 y'ukwa 12 cyangwa se Ukuboza mu 1949. Yavukiye mu gace kitwa Yako. Yako ni agace uyu munsi kari mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu munsi hitwa Burkina Faso, hahoze ari Haute-Volta. Aka ni agace Thomas Sankara yabashije kuba yavukiramo. Uyu mwana akaba ari umwe mu bana bavuka mu umuryango ukomokamo abasirikare cyangwa se umuryango wa gisirikare. Yigira mu ishuri rikuru rya gisirikare i Madagascar, aho yakuye ibitekerezo by'ubusosiyalisti cyangwa se socialism n'impinduramatwara. Uyu muhungu yaje kwinjira muri politiki ati: mu ntangiriro y'imyaka y'1980 yari umusirikare w'umuhanga. Ku rugamba niyahushaga, yahoranaga morale ndetse ntabwo yigeze acika intege. Yaje kuba minisitiri w'itumanaho. Si ibyo gusa, nyuma yo kuba minisitiri w'itumanaho yaje kwagura ku mirimo ye mu 1982 mu buryo bwigaragambijwe ashinja ubutegetsi bwo hejuru kuba buharabika abaturage. Icyo gihe nibwo Thomas Sankara yasaga nk'agiye kwinjira muri politike, kubera ko ntabwo yemeranyaga n'ubuyobozi bwari icyo gihe. Mu 1983 habaye coup d'etat yakoreye perezida w'icyo gihugu Jean Baptiste Ouedraogo, maze Thomas Sankara afatwa nk'umukuru w'icyo gihugu. Nibwo yaje kuba yatangira kuyobora icyo gihugu. Burkina Faso mu 1983 kugeza mu 1987 Sankara yabaye umuyobozi udasanzwe kandi umuyobozi w'impinduramatwara. Yahinduye izina ry'igihugu kuva Haute-Volta kiza kuba Burkina Faso. Uyu munsi niba wumva igihugu cya Burkina Faso cyahoze cyitwa Haute-Volta, yaje kugihindurira izina, ndetse si ibyo gusa, yaje gusobanura ko igihugu cy'abantu b'intwari kigomba kubamo inyangamugayo nyinshi cyane. Thomas Sankara hari byinshi cyane yagiye aharanira. Twavuga nk'uburinganire bw'abagabo n'abagore, kurwanya ruswa, kwigira ku bukungu. Hano mu kwigira ku bukungu ntabwo Thomas Sankara ntiyigeze ashaka kugendera ku mfashanyo z'amahanga. Kubungabunga ibidukikije. Yatangije gahunda yo gutera amashyamba, cyane ko yateye amashyamba agera muri miliyoni 10. Kugabanya imishahara y'abategetsi. Muri iki gihugu wasangaga abategetsi bari hejuru bahembwa amafaranga menshi cyane, abo hasi bafata urusenda, bikarangira benshi mu baturage bari muri Burkina Faso bihariye ubukungu bwa Burkina Faso, ugasanga bake nibo bafite ubukungu, cyane cyane abanyapolitike. Ibi ngibi ntabwo Thomas Sankara yigeze abikunda. Yafashe imishahara y'abo banyapolitike arayigabanya, ndetse cyane ko nawe ari mu baperezida bajyaga bahembwa amafaranga make, kugira ngo abaturage babashe kubaho neza. Ntabwo yigeze yiharira byinshi mu buzima bwe. Yakangaga ndetse akananga ubukoroni ndetse n'abakoroni mu bihugu byabo bakomokamo, cyane cyane ibihugu by'abanyaburayi, Ubufaransa ndetse na banki y'isi.
na FMI. Nubwo Thomas yakomezaga kugenda akora ibyo byose, niko yagendaga agwiza abanzi. Uko umuperezida akomeza gukorera abaturage be neza, niko abanyamahanga bifuza kumukoroniza batangira kumurwanya ndetse bakamushyira hasi. Abanzi baragiye baragwira, Thomas Sankara agira abanzi ndetse ku rwego rwaho bitamworoheye. Imigambi ye n'impinduka yatumye abangamirwa n'abantu benshi. Abaherwe n'abari bakomeye muri icyo gihugu batangiye kumurwanya, cyane ko abakoloni bacaga mu bakire bari muri Burkina Faso kugira ngo babashe kuba barwanya Thomas Sankara. Ubutegetsi bwe bamwe batari bishimiye, ubuyobozi bwagiye bwiharira byinshi byiza ku baturage ba Burkina Faso. Ntabwo ibihugu by'amahanga byigeze byishimira uyu mugabo, cyane ko ibihugu by'amahanga byatinyaga umurava n'ukuri kwari muri Thomas Sankara mu rwego rwo guharanira inyungu z'Abanyafurika. Thomas Sankara yaje gufatwa ate? Ese yishwe ate? Kurikirana ikiganiro Menya Byinshi hamwe na Steven Rwanda. Kora subscribe ubashe kumenya amateka y'uyu mugabo. Uyu mugabo byari tariki 15 Ukwakira 1987. Ni itariki itazibagiranwa, ni itariki Blaise Compaoré wari inshuti ya Thomas Sankara ye ya hafi cyane, ndetse akaba n'umusirikare wamubaga hafi buri munsi. Kwa kundi ufata umuntu ukamwiyegereza, ibyo ugiye gukora byose ukabanza ukabimumenyesha, hari igihe birangira kwivuganye ndetse akakwica. Akwica nk'umuntu rwose byoroheye kubera ko abazi ibyawe byose. Sankara yarafashwe akurwa mu biro bye. Ahangaha naho yakoreraga, Conseil de Tante Iwagadugu. Ahangaha akimara kwinjizwa n'ingabo z'abanyamahanga zaramufashe, yarashwe amasasu agera muri 12 hamwe n'abandi bayobozi 12 bari kumwe nawe. Thomas Sankara baramufashe bamurasa amasasu 12. Nimvuga amasasu 12 wumve ko magazine yose yamushiriyemo. Bivuze ngo uyu mugabo nta mahirwe yari afite yo kurokoka cyane rwose. Ntabwo bagufata ngo bakurasa amasasu 12 ngo uzarokoke. Urapfa ndetse upfa udasambye. Nta muganga kuri isi wagutabara, nta n'uwakurengera. Sinzi wenda benshi bizera Imana ahari yo yakurengera, ariko nayo kugira ngo yemere ko amasasu 12 kugira mu mubiri iba yagukuyeho amaboko ndetse n'uburenganzira bwo kuba iba yabukwambuye. Ni ikigaragara neza ko ugiye kuba mu bundi buzima. Imirambo y'abantu 12 bari kumwe na Thomas Sankara yarafashwe yose ihambwa mu buryo bw'ibanga. Mu myaka yaje gukurikiraho, uyu mugabo wagambaniye Thomas Sankara, Compaoré, yabaye perezida. Si ibyo gusa, amaje kuba perezida yaje gutegeka imyaka 27 akuweho. Nyuma yaho yaje gukurwaho n'imyigaragambyo yaje kuba muri 2014. Ese Thomas Sankara yaba yarigeze ahabwa ubutabera? Ubwo butabera koko yaba yarabubonye? Niba ukunda Steven Rwanda n'ibiganiro mbagezaho, komeza ukurikirane iki kiganiro paka kirangiye. Ni ikiganiro Menya Byinshi. Ni abanyapolitike babashije kwicwa ndetse bicwa mu buryo bubabaje. Uyu munsi turi kuganira kuri Thomas Sankara. Nyuma y'imyaka 30 Thomas Sankara yishwe mu mwaka wa 2022, urukiko rwa gisirikare rwa Burkina Faso rwahamije Blaise Compaoré icyaha cyo kugira uruhare rw'iyicwa rya Thomas Sankara. Uyu mugabo wari perezida wa Burkina Faso yaje gufungwa ndetse ahabwa igihano cya burundu, ariko ntiyigeze yitabira urubanza kuko yabaga mu buhungiro muri Cote d'Ivoire. Reka nze mbagezeho n'undi mu perezida cyangwa se imwe mu ntwari ya Afurika yaje kugwa muri gereza mu buryo bubabaje.